Bulan yang kefur Lampun Hijriyah Letak dum kisah Sinan terjadi Bulan Muharram Letak risalah Batang gaisi belum Sejarah Nuyuk puasa li Rasulullah Ura Ashura Nyan sunnah Nabi Ura tasu'ah Bina pesunnahnya mukhalafah Ngebun Yahudi Ura Ashura letak dum kejadian Kendak batuhan Nabi-Nabi Allah terima taubatnya Nabi Adam Kesalahan baju berkuldik Neangkat Idris ulangin manyan kejadiannya Ni bahura Ashura Nabi Isa ulangin manyan Uroyan sabar terjadi ba'asyura Lupa Nabi Nuh lama ia raya tofan sidih besar di bukit Judi Nabi Ibrahim hendak batuhan lam apui Namrud selamat negeri ke Nabi Musa nepetren kitab nepetren Taurat Ura Ashura lam la'ulluwa si Fir'aun laknat karam bajilid Nabiullah Musa Nabi Yunus dalam perut ungkut ke Nabi Daud ampunan Rabbi kapule Ayub ni basakit berat Ashura terjadi kapulegya
Sulaiman hendak batukan Ura Asyura lebejut donya biba uranya aras loh ka'alam Ka'abah mulia Fon tren ujen kena ubumah Wahai Adam Ura Asyura Fon tren rahmat dalam dunianya Dan Jibril Kabar mulia syahid di Husain dalam midun perang lampu peperangan di Nangro Karbala kasyahid cuca pagune alam